Uzmanību. Aviodrošības dienesta paziņojums. Cienījamie pasažieri un lidostas viesi, lūdzam jūs neatstāt savas personīgās mantas bez uzraudzības. Bez uzraudzības atstātās mantas tiks utilizētas. Ma olen nüüd siin Riia lennujaamas. Mu reis Ida-Preisimaale jätkub. Ma enne maandumist palusin, et tuleks väike hüplemine maandumisrajale, siis tagasi üles. Inimesed vaatasid mind juba inetu pilguga ja ma seal palvetasin, aga mis teha. Aga ei õnnestunud, aga kuna lennuki suhted ikkagi natuke oli ebastabiilne, siis ikkagi väike prantsatusega läks ikkagi maha, aga üles uuesti ei läinud. Nii et ma olen nagu maksev klient, aga kunagi ei õnnestu. No vaatame, äkki järgmisega õnnestub.